su Tomislav Belenik, Marijan Karčić, Miroslav Bertoša, Darko Krušić, Petar Krelja, Vlado Ribarić, Krsto Skazlić, Ive Rudan, Asim Čabarahdić, Saška Stanojlović, Zoran Ivezić, Zlata Fabris, Viktor Mimo Papić, Zdenka Višković-Vukić, Vesna Brnabić, Jadranka Ostić, Edvard Gri i Nevenko Petrić. Onda imamo tehničke urednike, Petar Krelja, Ive Rudan, Armando Debeljuh, Viktor Mimo Papić, Ratko Matana, Zoran Ivezi, Zlata Klavčić, Bogoljub Baljatarević, Renato Percan, Heda Gerdec, Slavko Karčić i Miodrag Karčić. Sad, dimenzije časopisa su se mijenjale, mislim to nije toliko bitno. Tematske cjeline, isto tako, pazite, Istarski borac je imao 70 tematskih cjelina. 70. Glas mladih 38, Istarski borac 20, a Ibor 19. Znači, išlo se ipak na nekako sabiranje i odvođenje pod zajednički naslov. Od autora, ja bih zaista sad vama pročitala one autore koji prelaze 10 radova, pa su se kao takvi istakli. To je ovako: Vatričević Marina 11 radova, Benčić Ondina 11, Bertoša Miroslav 24, Biletić Boris 14, Božat Biserka 10, Crnobori Albino 27, Čabarahdić Asim 15, Dučić Varneja 11, Varnejak, jeste to znali Varnijski? Dujmović Jozo 13, Fabri Zlata 13, Filipić Ivezić Ljubica 14, Edvard Gri 12, Vera Gubaš 10, Vladimir Gubaš 10, Zoran Ivezić 17, Dinko Kalac 20, Karčić Miodrag 13, jesi znao mi? Nisam da. Karčić Slavko 17, Krelja Petar 13, Krušić Božidar Žarko 14, Licul Ljiljana 13, Miljković Marija Kristina 10, Danijel Načinović 18, Boško Bradović 15, Orbanić Branko 10, Osmak Milan 10, Papić Viktor Mimo 23, Ivan Pilat 13, Raste Branko 10, Ive Rudan 41. On je fenomen. Ja se ga sjećam i zaista rano je umro i to je bila tragedija u ono vrijeme. Sivčić Miroslav 10, Skazlić Krsto 20, Stanić Nadja 10, Švager Lidija 10, Višković Zdenka 15 i Vojnić Zvonko 14. Znači, to su svi koji su prešli. Sad, autori s najviše objavljenih radova, tko su? Rudan Ive, 41 dan. Crnobori Albino, 27. Miroslav Bertoša, 24. Viktor Mimo Papić, 23. Ostić Jadranka 21, Kalac Dinko 20 i Skazlić Krsto 20. Evo, lijepo ih se sjetiti u ovom trenutku.